You see, there's no greater love than the love of a yaya and her alaga. Okay? Wala kay yaya. Laisyo kati! Growing up konyo, isa ra gyud ka tawo sa tibuok kalibutan ang makasabot nimo. Your yaya. They do so much for us. Let's see how their typical day goes. Diri, makita ta sa itong mga yaya waiting patiently sa yaya shed sa eskwelahan para sa lunch break sa mga alaga. Uy, Day! Pagkina sa day ba? Nako'y checka, Day! Cheka? Yes, I checka, good Day! Dali unsa? Si Ma'am Bia, Day. Oo. Nangabit. Hala ka diha. Saka na, Day, kinsa, Day. Sa kinsa man? Yes, Day ka na ba? Kay na. Iyang dance instructor. O, Day, nang kusog kay mo. Mo pa! Asa si Ma'am Bia, Day mo. Hala ka kuya ko na ng mambiya day. Asa, Day, si Ma'am Bia, Day mo. Pak, yun silang duha, Day. Hala no? Day, umino ba? Nakoy Cheka. Unsa naka-checka, day? Kailan ka ni Sir Ed? O, Day. Nasa Cheka beat. Ano ka diha? Pag-anakin sa. Kinsa man, bye-bye! Dili. Kiki, do you love me? Kiki, day, Kiki. Ay, day, late na kas balita. Ano ka ba ka, day? Ang day, pabet, pakikuha niya, day, mumuro pina aranila na ko, day. Mukatya Santos na ko, day. Ang mag-i-epek, day. Uy, pabet, pakikuha din. Ako may pinakagwapa sa tanang yaya dito sa Thomas Street, day. Third runner up na ka, day. Muna siya, day. O, mag-i-epek ako pa beauty, day. Muna siya, day. Hala no? Pero sahay, magtantrums yun ang mga alaga. Hey, what's that? Kill chips. Nice. Can I have? No, it's mine, Mongboard. You don't share your food ng good sa that's why you're so tambok! I am not tambok! I am not a salay! Yaya! He's calling me tambok! Who called you tambok? Pa baka mahalon kanyang therapy? Why are you calling her tambok? Tambok! Yaya! She called me tambok! Ha? Who called you tambok? She called me tambok! Ay, iba ba din ang alaga, day? Uy! Sana ni, Uy! Uy! Yaya, what are you doing? Why are you fighting the eye? Ito. Kasi ito may kill chips, Mongboard. Ano bit, ba sabihin mo sa man din ninyong ipag-awayan ba? Uy, So, isa man dahil hindi mo ganun na awan na ani. Kawaig lang mi ami ay. Ito ka sabot sa pagkaw sa mga dato, day! Uy! Ito. Yan na! Bakit mo wala ba, day? Lagot na ho! Ano ba lumakas ako? And there you have it, my kitty cat cats. When you see your yaya today, give them all the love and hug them. They deserve it. If wala ka yaya, pahawa diri. Or, itag na lang imong friend na gihimo imong yaya sa comment section below. And remember to follow the fan page of Pi TV and Alan Garcia for more Laisho updates. And if you want to make a donation to the Alan Garcia Social Climbing Foundation, please don't forget to purchase the Squaw shirt. All proceeds will go to my bank account. Love you. Keep climbing!